muri kano kanya mu misozi miremire ya Minembwe urugamba rwahinduye isura. Ibaze nawe leta ya Kinshasa, ingabo z'u Burundi, umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, imitwe ya wazalendo n'abacancu b'abazungu bose bahurijwe hamwe. Ariko se waruzi ko muri iyi minsi hari undi mutwe mushya kandi ukomeye wamaze kwinjira muri iyi ntambara? Umutwe uyobowe n'uwahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Nibyo koko ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro riyobowe na KAYUMBA NYAMWASA rizwi nka P5 ryamaze gukoza ibirenge mu isibaniro ry'imirwano muri Repubulika ziri gufasha abarwanyi ba KAYUMBA NYAMWASA kwambara imyenda yazo ya gisirikare. Kuma hano kuko tugiye kwinjira mu mizi y'iri huriro rishya rigamije guhungabanya u Rwanda n'akarere kose. Ku itariki ya 25 Kamena umwaka 2026 isi yose yamenye amakuru atunguranye ariko ateye ubwoba. Umuvugizi w'ihuriro rya AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, Bwana Lawrence Kanyuka, yasohoye itangazo rikomeye. Iri tangazo ntabwo ryari ryo kuvuga gusa iby'imirwano isanzwe, ahubwo ryari ryo gushyira hanze amabanga akomeye y'imitwe mishya leta ya Kongo yinjije mu ntambara. Kanyuka yagize ati, kandi ndasubiramo neza uko yabivuze, leta ya Kinshasa ikomeje kwagura ihuriro rya gisirikare ryayo. Kinshasa yongereye abarwanyi b'umutwe wa P5 uyobowe na KAYUMBA NYAMWASA kuri FRDC, FDLR, wazalendo, abacancu b'abanyamahanga n'ingabo z'u Burundi zizwi nka FDNB. Mureke dusese amagambo gato. Bivuze iki? Bivuze ko ishyamba rya Kongo ritakiri ry'abanyekongo gusa. Leta ya Kinshasa mu gushaka amaboko no guhangana na M23 ndetse no gukomeza umugambi wayo mubisha, yafashe icyemezo cyo gukusanya buri mutwe wose, takataka zose, buri nyeshyamba zose na buri wese wanga leta y'u Rwanda cyangwa wifuza kuyihungabanya, maze baha intwaro n'ikibuga cyo gukoreramo. Ibi byahise bigaragazwa n'ibikorwa by'ubunyamaswa byakurikiyeho. Kwica munsi cy'uwo munsi kuwa 25 Kamena, iri huriro rishya ririmo n'abarwanyi ba P5 ryagabye igitero gikomeye cyane ku bitaro bikuru bya Minembwe. Tekereza nawe igitero ku bitaro. AFC M23 yatangaje ko icyo cyari igitero cya kabiri kigabwe kuri ibyo bitaro mu masaha 28 gusa. Ibitero bikaba byahitanye abasivile benshi b'inzirakarengane ndetse byangiza ibintu byinshi cyane. Kuki bagaba igitero ku bitaro rero? Ibi yerekana umugambi wo gutsemba no gutera ubwoba. Niyo mpamvu AFC M23 yahise imenyesha abaturage muri Minembwe n'ibice bihana imbibiko, nubwo bari kugabwaho ibi bitero simusiga izakomeza kubarwanirira kubungabunga umutekano wabo ndetse igahagarika igerageza ryose rigamije gutsemba cyangwa kwica no kubamenesha mu byabo aba banyamurenge. Ariko si uyu mutwe wa P5 wavuzwe muri iri tangazo n'uwuhe? Ukomoka he? Ubundi ubarizwa mu bande? Reka nsubiza amateka inyuma aho gato kugira ngo twumve neza ubukana bw'uyu mutwe. P5 ntabwo ari ishyaka rimwe, oya, nk'uko izina ryayo ribigaragaza. P5 risobanura ihuriro ry'imitwe ya politiki 5 yose irwanya leta y'u Rwanda. Iyo mitwe irimo RNC, FDU inkingi, PDP imanzi na Rudurunana. Muri iri huriro rigari ririmo abanyapolitike bagaragara mu bice bitandukanye by'isi nko mu Burayi na Amerika. Hari ishami rya gisirikare. Iryo shami rero niryo riyobowe na KAYUMBA NYAMWASA, umugabo wabaye umuyobozi mukuru mu ngabo z'u Rwanda mbere yo guhunga agakora imitwe igamije guhungabanya umutekano w'igihugu cye. Mu myaka yashize iri huriro rya P5 ryigeze kugira ibirindiro bikomeye mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Kongo. Aho niho bacuriraga imigambi yose, bagatoranya urubyiruko bakarutoza gisirikare, bitegura kugaba ibitero ku Rwanda. Ariko se byagenze gute ngo baceceke mu myaka ishize, none bakaba bongeye kugaruka uyu munsi?
umwaka wa 2019 P5 yagezweho n'uruva gusenya, yakubiswe inshuro ikomeye cyane itazibagirwa mu mateka yayo. Icyo gihe wari ushinzwe ibikorwa byayo byose bya gisirikare, umugabo wagiraga uruhare rukomeye mu gushakisha no kwinjiza abarwanyi bashya mu karere kose k'ibiyaga bigari, Major Retired Habib Mudatsiru yafatiwe mu mashyamba ya Kongo mu buryo butangaje, yoherezwa mu Rwanda kuburanishwa. Ifatwa rya Mudatsiru ryabaye nko guca umutwe w'inzoka. Ibi byakurikiwe n'igitero gikomeye cyane cya kigwari cyagabwe n'abarwanyi ba Rudurunana, umwe mu mitwe yagize P5 mu karere ka Musanze mu kwakira uwo mwaka wa 2019. Inzego z'umutekano z'u Rwanda zabakubise inshuro, abenshi bagafatwa abandi bakahasiga ubuzima. Nyuma y'ibi bihe byombi byakurikiranye ifatwa rya Mudatsiru n'ikubitwa ry'abarwanyi i Musanze, ijambo P5 ryabaye nk'irizimira, ntabwo ryongeye kuvugwa cyane. Abasesenguzi ba politike benshi ndetse n'abaturage batangiye guca amarenga ko uyu mutwe ushobora kuba warazimye burundu cyangwa ukaba warasenyutse bitewe n'amacakubiri n'intege nke. Ariko nk'uko baca umugani mu Kinyarwanda ngo ufite ibumoso imvura igwa ashyira iburyo, P5 ntiyari ipfuye, ahubwo yihishe yisuganye. Uyu mutwe wubuye ibikorwa byawo mu mwaka ushize mu ibanga rikomeye. Ikigaragara nuko P5 yafashe igihe kirekire cyane cyo kwisuganya no gushaka andi maboko, kuko mu biganiro bitandukanye KAYUMBA NYAMWASA nabo bakorana bakomeje kunyuza ku mbuga nkoranyambaga mu bihe bitandukanye, ntibigeze bahisha ko bafite umugambi udakuka wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Bari bategereje igihe kiza n'umufatanyabikorwa ubaha ikibuga, kandi umufatanyabikorwa baramubonye. Mu gushaka kumva neza uburyo P5 yageze muri Minembwe, tubona igisubizo mu magambo ya Vice President w'umutwe wa MLDP Twirwaneho ushinzwe politiki, imiyoborere na diplomasi, Bwana Alexis Mugisha Nkurunziza. Mu mpera z'umwaka ushize mu Gushyingo 2025, Nkurunziza yatangaje amagambo ubwaganiraga n'ikinyamakuru cya Igihe ibanga rikomeye cyane. Yavuze ko abarwanyi ba P5 bari batangiye gusubira bucece mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bakorane byeruye na leta ya Kongo. Ariko se bambutse bate? Babifashijwemo nande? Aha niho hahishurwa uruhare rukomeye rwa leta y'u Burundi. Nkurunziza yasobanuye atomoye ko aba barwanyi ba P5 basubiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babifashijwemo na leta y'u Burundi. Leta yahigiye ku mugaragaro gufasha urubyiruko rw'Abanyarwanda bashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, ubwo perezida wabo, ngo ndavuga perezida w'u Burundi General Neva Kinshasa. Icyo gihe yavuze ko abarwanyi ba P5, ubwo ndavuga uyu Nkurunziza, bamaze kugera mu gace ka Bijombo muri Kivu y'Amajyepfo, mu gihe abandi basigaye bari gutorizwa mu Burundi. Ariko ikirushijeho gutera ubwoba ni amatsiko n'uburyo aba barwanyi binjiyemo. Yumve neza, Nkurunziza yagize ati: amakuru ava mu nzego zizewe kandi ziyakurikirana umunsi ku wundi avuga ko ingabo za P5 atari nyinshi cyane, ariko atarinanye ku buryo zitagira nabi. Ziri mu misozi miremire ariko zambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Burundi, izindi zikaba zitorezwa i Burundi. Tekereza kuri iryo banga. Inyeshyamba z'Abanyarwanda zihungabanya umutekano zambikwa impuzankano y'igisirikare cy'igihugu gituranye u Burundi kugira ngo zijye kurwanira leta ya Kongo. Ibirerekana umugambi wateguwe neza kandi igihe kirekire mu bihugu byunze ubumwe hagamijwe gushyigikira imitwe y'iterabwoba. Mu gusoza iyi nkuru yacu, reka turebe ishusho nini. Ibyo turi kubona muri Kivu y'Amajyepfo no muri Minembwe si intambara isanzwe ya gisirikare, ni isibaniro ry'imitwe ishaka guhungabanya u Rwanda by'umwihariko. Ubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu Burundi harabarizwa imitwe myinshi inyuranye yahawe ubwisanzure busesuye. Ntabwo ari P5 gusa, harimo FDLR twavuze haruguru, P5 ya KAYUMBA NYAMWASA, CNLD FLN ndetse na Rudurunana. Ikibabaje kuruta byose kandi isi ikwiye kwitondera nuko ibi nyinshi muri iyi mitwe iyobowe n'abantu bamunzwe n'ingengabitekerezo ya jenoside. Kuba leta ya Kinshasa ihuza igisirikare cyayo n'iyi mitwe y'iterabwoba
bikunganirwa n'u Burundi bubambika imyenda yabo ya gisirikare ndetse bukabaha n'imyitozo. Ni ikimenyetso kigaragaza ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo kitazakemurwa n'amagambo gusa. Hakenewe ko amahanga abona ibikorwa uko biri agakumira iyi mikoranire ishobora gushora akarere kuzika ibiyaga bigari mu kaga gakomeye. Ese wowe urabona ubufatanye bwa FARDC, ingabo z'u Burundi na P5 ya KAYUMBA NYAMWASA buzaganisha he umutekano, uyu mutekano muke uri muri aka karere? Ibitekerezo byawe ni ingenzi cyane, bidusigiye rero ahandikirwa ibitekerezo aho hasi muri comment. Duhe like kuri iyi video, usharing iyi nkuru kugira ngo igere ku bantu benshi, ubundi tujye dukomeza twibanire 5 kuri 5. Ariko niba utarakora subscribe bikora aka kanya.